Gaur berriz ere, herri honen eta zati bere gazteriaren kontrako beste gertakari ilun baten aurrean aurkitara. Datorren astean, irailaren 19-21 Uribe Kostako 11 gazte epaituak izango dira Espainiako entzutegi nazionalean. Tamalez ez dago gazteria pairatu duen lehenengo erasoa. Aurretik, Oarsoaldeko eta Iruñeko gazteen kontrako izandako epaiketak ez dira kasu isolatuak. Hurrengo hilabetetan ere eundaka gazte izango baita epaituak euren lan politikoa aurrera eramategaitik. Epaiketa hauen izaera politikoa agerian entutziz. En el año 2007 estos jóvenes fueron detenidos y torturados. Los efectos de esta práctica antidemocrática fue conseguir autoocupaciones que se convirtieron en la única base para comenzar el juicio. El trabajo político de estos jóvenes se resume en peticiones de cárceles de entre 7 y 14 años y miles de euros en multa. Euskal Herria entrar en una nueva fase es un hecho y una realidad que no se puede negar. La sociedad vasca ha mostrado su apuesta por una nueva fase una y otra vez. La juventud vasca es y quiere ser parte activa del proceso, mientras Euskal Herria exige unas condiciones democráticas y exige el reconocimiento de todos los derechos por parte del Estado español. Solo encontrarnos su negación. Gazteriak ere eskubide guztien errespetuan oinarrituko den egoera berria eraiki eta egonkortzeko indar garrantzitsua daukate. Ondorengo belaunaldiek benetako demokrazian eta askatasunean bizitzeko hautua egina baitauka. Es por eso que los juicios políticos tienen que suspenderse inmediatamente, para que la juventud vasca pueda aportar su trabajo político basándose en el respeto de todos los derechos. Hay que dejar a un lado el acoso y las amenazas y garantizar todos los derechos de los jóvenes porque es lo que este pueblo necesita. Elea mugimendutik hemen aurkitzen diren eragile guzti hauen atxikimenduarekin Euskal Jendarteei dei egin nahi diogu epaiketa berri honen aurrean iniziatiba hartzera, mobilizatzera, gazteriaren eskubideen defentsan kalera ateratzera. Gure eskubideak ez direlako eman edo kendu daitezken zeozer, Euskal Herritarrok eta baita Euskal Gazteok ere berezkoa dauzkagun eskubideak baizik. Beraz, epaiketa berri honen aurrean irailaren 23an, ostirala, arratsaldeko 7:00 gazteriaren defentsan eta eskubide guztien alde, Algortako Teietze plazatik abiatuko den manifestazioa parte hartzeko deia luzatu nahi diegu herritar guztiei. Gazteria delako Euskal Herriko oraina eta etorkizuna defendatu ditzagun dagozkien eskubideak. Euskal Gazteria libre eta legala, gazte bat gehiago ez eskubide guztiak denontzat.